Njengoko uMzantsi Afrika uphawula iminyaka engama-50 emva koqhankqalazo lwabafundi eSoweto ngo-1976, iSoweto Theatre ihlonipha abafundi bangonyaka ka-1976 ngokuvuselelwa ukutsha kunye nokuboniswa komculo odumileyo iSarafina kwintsebenziswano yembali. Amalungu abadlali okanye abadlali bokuqala abadumileyo abelana ngeqonga nesizukulwana esitsala okanye esitsha sabadlali abancokola nathi ngoku ngomele iSoweto Theatre kunye nomnye wabadlali bokuqala beSarafina, uNtombikhona Dlamini kunye noKhanyo Maphumulo kunye noJane, umlawuli wezobuciko. Masinibulise nonke apha e-SABC lihaye sithi Happy Youth Day. Enkosi kakhulu ngokuba nathi. Siyabulela, siyabonga. Ndiyafuna uqala ngawe mama uNtombikhonya. Ingaba mhlambe xa sibuyela kwiminyaka engama-50 nawe wawungumntu omtsha uyinxalenye yeSarafina, xa ujonga lo mzila kuzawuthi ga ngoku zeziphi imvakalelo ezichukumisa intliziyo yakho? Uthi eziphi izinto? Imvakalelo senditsho xa sesibuyela 50 years later, ingaba kwenzeka ntoni kuwe when you reflect back to this legacy? A lot that was happening back then, and yenza impact enkulu in our lives. We were fighting for freedom. Simamele mama. Nayilwela inkululeko nade nabe kanti niba yinxalenye yeSarafina. Ndiyafuna ukuqonda into bangaba mhlawumbe ukudlala indima nenxaxheba kwiSarafina kwakwenzeka ntoni kuwe ngelo xesha. Ndifuna ukuze kuwe na James. Bulela kakhulu sisi, uyabona nami ngijabulile ukubona uNtomkhona noKhanyo Maphumulo okuyibona abavula le ndima yale show ubhuti Mbongeni eyenza kule minyaka edlulile, and sebeyithathe le show bayidlulisela kwamanye ama-generations, and siyajabula kakhulu thina abaseSoweto Theatre ngoba njengoba siyenza nje nathi siyenza ukuthi sikhumbule labo impilo zabo ezahamba emhlabeni belela ukuthi sonke sikwazi ukuthi siyishaye ifuba sithi lelizwe yizwe lethu. So itheater ke ihambisana necommunity njalo. Itheater ayikho into esiyenzayo engahambisani nokuthi i-community ifunani, imidlalo esiyifaka estage ithini kubantu, and sizibuza ukuthi why sifaka lo mdlalo. Nokuthi ke besifuna nokukhumbula uDr Ngema, simkhumbule naye kulo 50 years ngoba naye isiqalo sakhe waqala la eSoweto, eqala esebenza noGibson Kente ukuletha lo msebenzi ka Dr Ngema eSoweto Theatre iSarafina kube into enkulu kabi for thina as a management. Ndiyafuna ukuza kuwe Khanyo, kaloku umdlalo weSarafina ngumdlalo obaluleke kakhulu. Kutheni nje kubalulekile into yokubana avuselelwa kabutsha kuwo lo nyaka ka-2026? Ngingathi ubaluleke kakhulu umdlalo weSarafina ngoba kusakhona abantwana abangawazi ekusamele bafunde ukuthi kwakwenzakalani ngo-1976. So thina nathi sangena singazi ukuthi kwakwenzakalani, but safunda ngokuthi how eSoweto kanti kwakunje, kwamanye ama-city kanti kwakunje, kwezinye indawo kwakunje. Safunda nathi ukuthi khona abasilwela ukuthi nathi sikule nkululeko esikuyona ngoba abantu abanjengo-Hector Peterson bahamba emhlabeni belelwa izwe lethu. So nathi saphinde sayenza ngeSarafina. Nje mina noNtomkhona eyethi indima siyilwa ngomculo noma kutoyitoya, kodwa thina nje i-character yethu bokuthi nje esikoleni seSarafina siyithandela umculo. So ibaluleke kakhulu ukuthi every year i-celebrate-we uJune 16, kodwa celebrate-we kahle ngokuthi akuphuzwa utshwala kodwa sicabange laba abasilwela abahamba emhlabeni.
Into emkhona nje ngoko xa sijonga ulutsha namhlanje uthetha into ebaluleke kakhulu khanye into yokubana funeke sibe sithi xa sibhiyozela okanye siphawula usuku lwanamhlanje loo nto siyenze ngentlonipho sikhumbule amagorha Yes. namaqhawe alwela inkululeko yethu. Xa ujonga ke abantu abatsha banamhlanje ingaba mhlawumbe siyavuseleleka sesasazela nathi siphawula olu suku ngentlonipho. Ndifuna ukuya phaa kuntombi khona. Okay, Ntombi. Yebo, yabona ukubona iy'ngane which so much talent and professionalism ba-energized, sorry, ba-energized nge-Sarafina. I-Sarafina has changed so many people's lives and where we came from and what is happening now today. It's so nice to see abantwana be-energized. And ngisebenza nabantwana manje generation and generation and generation. Sebenza nabantwana manje abancane, they are so excited and nathi si excited and nalento le show enje ekhuluma ngento ebuhlungu kangaka eyenzeka kuthina and ubona nje abantu be-excited and nongema i-impact ayenza empilweni zethu ngeSarafina sisebancane kodwa we pushed on and there's so many people all over the world abaphuma ezandleni zikaMbongeni Ngema. Ngiyayithanda kakhulu loo nto kuba kaloku And i-show yona le Sarafina le yango June 16 sakwazi ukuthi siyenze phesheya all over the world. Sakwazi sa-nominatwa 5 Tony Awards, sa-performa kuma-Tony Awards as original cast of Sarafina. wow ndiniqhobela izandla kwaye Ukubona nje ukubona nje i-audience ikhala moved njalo umuntu ethela i-standing ovation njalo. kuyabonakala into yokubana ayingomdlalo nje kodwa singatsho into yokubana yilegacy enidlulisayo kuba inkqubo-mbaliso engeke iphele kuthi singabantu abatsha kuba nanikhona ngelaa xesha nazibona zonke iintshukumo zaziqhubeka. Yiyo loo nto nathi xa siyibukela iSarafina siva into yokubana sichukumiseka iingcambu zentliziyo. Tata uJames, ngumboniso obaluleke kakhulu lo weSarafina. Nathi sikhule siyibona isaqhubeka 50 years later. Ndiyafuna uqonda into yokubana mhlawumbe ukusebenzisana nabantu abatsha yi-experience enjani leyo kwaye ndiyafuna uqonda into yokubana oyena mliyalezo utshotshe ntla endifuna ukuwubethelela oqulathwe yiSarafina uthini kanye kanye? Njengoba ukhanyoka nje esho nje ukuthi mekuJune 16 kungabi nje usuku lokuthi siyabhiyoza kuphela kube usuku esikwazi ukuthi sikhumbule ukuthi khona abantu abaphelelwa yimpilo zabo belwela ukuthi kube noshintsho. So ke nathi mesisebenza nale cast sikhethe i-director kuthiwa uMpho Mlepo ukuthi asebenze nabo. uMpho is very good ukusebenza nama-actors amancane baze balethwa abanye abangahlali eSoweto balethwa baboniswa ama-areas la abo-theatre mashinini la kwakuqale khona ilekhuzana i-struggle ngaleso sikhathi ey'koleni laphana iy'kolo abo-Thuso High Isaac Morrison iy'ngane zingathi nje zikuyi-play kuphela zalethwa ukuthi zikwazi ukuthi zilandele kuma-steps ayehanjwa yilabantu ababhalwe eplayini nabantu abasey'ncwadini zomlando wala eSouth Africa. So sijabule kakhulu ngale cast and sijabulela ukuthi njengoba ishow kade idlala ibigcwele zonke iy'nsuku abantu beza bezoyibuka into esachaza ukuthi akuwona nje umdlalo weshashalazi. Abantu mebehlezi bebuka le show bathola umlando wokuthi siphumaphi. Xa sijonga
ulutsha lwango-1976 lwazijula ijacu khanyo baphuma bezixelela into yokubana bazoba ngamagorha angenabatha belwelo imfundo nengcindezelo. Kodwa xa sijonga ulutsha namhlanje imicelimngeni nemingeni abajamelene nayo yahlukile kuba siyayibona into yokubana intswelangqesho iphezulu, ngapha isigrogriso kuxinzelelo lwengqondo, i-depression nako konke singatsho into yokubana abantu abatsha kuwo lo nyaka esiphila kuwo bajongene nawo. Mhlawumbe zeziphi izinto esingabantu abatsha esingathi sizifunde kulutsha longo-1976 ingakumbi xa sizawuthi senze izinto apho simemelela urhulumente into yokubana ancedisane kunye nathi? Kunzima kakhulu kulutsha la manje because kuningi esihlangene nako. Lenkululeko mina ngesingami ebengithi ngiyayilwela ngikwiSarafina namanje angakayiboni inkululeko because ulutsha oluningi lukuma drugs, ulutsha oluningi teenage pregnancy, ulutsha oluningi liqedile isikole banama honors banama degree but bahlele emakhaya bathola umsebenzi. I think lokho kubenza ukuthi ba give up empilweni zabo ukuthi yini abangayenza after beqedile isikole abantwana bahlela benza izinto. I-government ngicela ingenelele kakhulu kulutsha, lingena kuma drugs because even after school abantwana abazi ukuthi benzeni. Sikhona so Ntomkhona Khanyo nabanye beSarafina, even uJames Ngcobo as i-director i-producer, ukuthi sikhona ukuthi siye emalokishini sifundise izingane after school zingabi uvanzi kodwa zibe khona izingane kuma hall sifundisa ukucula nokudansa sibakhiphe busy empilweni. Kakhulu lento ibalulayo kuba abantu abatsha namhlanje siyafumanisa into yokubana xa kukhona inkxalabo esinazo siye singene kumaqongo nxibelelwano kulapho ke sizawuthetha sibalise ngeentlungu neentlwaloko zethu. Kodwa ndiyafuna ukuqonda into yokubana indima ebalulekileyo edlalwa zezobugcisa uqinisekisa into yokubana noko ezi ngxaki sinazo singabantu abatsha ziyakwazi into yokubana sizityhilele elubala. Nanjengoko nenzile kwiSarafina indima nenxaxheba edlalwa bubugcisa ithini kubantu abatsha? Ndifuna ukuza kuwe wena Ntombikhona. Engingakusho nje ukuthi abantwana babalulekile. Abantwana bayi-future of tomorrow. We sing freedom is coming tomorrow. Ikhona i-freedom sayithola kodwa kusenzima. So abantwana ngicela nje kuba uyibona abanakekelile ngaleli hlela le abantwana. And abantwana they are willing to learn but they are hungry. They are hungry for everything abantwana kodwa akuphushe bona abantwana. Babu James iyachukumisa kakhulu yonke lena into kuba kaloku nani xa nijonge emva ngelithuba nanisilwa namatshantliziyo afana noHector Peterson xa besilwa babenethemba lokuba igazi labo alizuchitheka nje koko lizawuchitheka kodwa ikamva eliqaqambileyo libekelwe kulutsha oluphila ngoku. Mhlambe ungathi xa sijonge kwezobugcisa njengoko ukuko kwezobugcisa ungathi mhlawumbe senza okwaneleyo uqinisekisa into yokubana inxaxheba kubantu abatsha badlala indima kubo ezobugcisa ngokutyhila zonke ezi zinto nisebenzisa yona i-art? Yeah, ngizovuma lapho kakhulu ngoba yonke imidlalo esiyenzayo iba imidlalo ephathelene nokuthi emphakathini kwenzakalani. So siyahlala sibuke kunamanye ama-shows ngemanje azayo ku-10 enziwe ama-directors amancane enziwe ababhali abancane bonke babhala ngokuthi impilo ithini eSouth Africa. So i-link yethu nomphakathi as a theatre is very big. Asenzi nje ama-plays out of the blue. Si-inspirishwa ukuthi imaphi ama-topics la umphakathi odila nawo, whether ama-topics adila nobaba nomama ney'ngane, loo zinto siyifaka estage so that umdlalo edlala estage ikhuluma ukuthi kwenzakalani emphakathini.
Ndiyayithanda kakhulu loo nto kuba kaloku nezinto sasixhotyiswa ngazo sasizibona kumabonakude nakubugcisa ingakumbi nezempilo sikwazi ukuxhobiseka singabantu abatsha. Kodwa ndiyafuna ukungena Khanyo kwindaba yamakhasi onxibelelwano kuba nina nizobugcisa le nto ayithethayo uba uJames into yokubana kubaluleke kakhulu into yokubana nidlale inxaxheba ekwaziseni nasekuxhobiseni abantu abatsha nisebenzisa ezobugcisa. Ndifuna ukuthetha ke ngoku ngefuthe lamakhasi onxibelelwano kuba kaloku abantu abatsha ngoku baba nee-role models ku-social media. Ufumanisa into yokubana mhlambe nezinto abaziqhubayo ayizozinto ezingatsho into yokubana lizawuthi kudaleke ikamva eliqaqambileyo kubantu abatsha. Umba we-drugs kudle kuthiwe kwinto yokubana heyi izinto ezimbi i-society iyaziglamoriza on social media. Ingaba mhlawumbe uphefumla uthini ngaloo nto kwaye singayicreata njani ibhalansi sazi into yokubana sihamba kwindlela esekukhanyeni singabantu abatsha? Ngicela ungiphindele futhi kancane ngizange ngikuzwe. Bendifuna uqonda into yokubana singabantu abatsha sithanda kakhulu ukuba khona ku-social media. Kodwa ku-social media kuye kube khona i-negative influences from drugs to alcohol to a point where kuzothiwa we glamorize these things using social media. So umbuzo wami kukuba singawasebenzisa njani la makhasi onxibelelwano apho sizawubona into yokubana kukhona izinto ezintle. I-social media yona ngizothi into enhle efikile ekhona manje, but at the same time akumele sigxile kuyona ngoba kukhona nezinto ezi-negative ezikhulunywa ku-social media. Abanye abantwana uthola ukuthi sebeyazibulala ngenxa yomuntu okhulume kabi ngaye. You understand? Mina nje nguKhanyo nje i-social media akuyona into yami engiyikhonze ngaleyo ndlela because ngingena mengabe ngiposta lento engiyipostayo ebalekile, but futhi i-negativity kumele sizame sabantu abasha or abantu abaphila eSouth Africa ukuthi singacindezelani, masithandane, sisupportane as i-youth because yibo abayi-future yethu. Kumele kuphume abanye oMandela laphayana. Bazophuma kanjani be-oppresswa or becindezelwa abanye bethu? Yithi ekumele kahle hle kwi-social media sikhulume ngokuphila, sikhulume ngokuthandana, sikhulume ngokusupportana because nje umakhelwane wakho like right now angeke aze akusupport unless ufuna something. So we need to support kungekho into ene-exchange phakathi. Sithandane. That it's something engihlale ngisho ukuthi once sibambene especially la kwi-art mesingabambana samaciko singaya kude. Ngibuka abaculi baphesheya benza ama-collaboration bayahlangana bayabambisana, but la ekhaya kunzima ukuthi ubambisane nenye i-artist. Mesingabambisana singaya kude ngempilo. Ubambiswano ngamandla. Umxholo walonyaka xa siwujonga kakhulu wena Ntomkhono okanye Khanyo uyasixelela into yokubana funeke sijonge i-similarities ne-differences phakathi kolutsha longo-1976 nolutsha lwanamhlanje. Siyaqonda into yokubana enye yeendlela zokuba abantu abatsha bavakalise ilizwi labo kukuvotwa. Kodwa kukhona inkxalabo abantu abatsha bayatsho into yokubana ingathi bona babekelwa bucala xa kuziwa kwizinto zovoto okanye kwizinto zepolitiki. Urhulumente unkqonkqoza kubantu abatsha kuphela xa efuna inkxaso. Mhlawumbe lithini ilizwi ongathi uliphose kubantu abatsha xa sijonga izithembiso ezingekafezekiswa kunanamhlanje? Ndiyafuna ukuza kuwe Ntomkhono. Mina ngibona ukuthi i-community iyona efanele ikwazi ukuqoqa abantwana. Kuba khona ama-programs avulekelayo mhlambe engenziwa i-government ukuthi abantu basize iy'ngane zazi kahle ukuthi nalo usizo la sifanele solithola khona ziye khona. Kodwa yonke lento ihlangana ne-art because i-art heals your soul. I-art nje umusic uwodwa ne-dance i-dance uyibone wena ukuthi hayibo nansi i-dance ikhuluma into eyenzakalayo through the dance, through music. So mina ngibona ukuthi i-community mangase nje kube khona indawanyana ukuthi iy'ngane zihlale ziye khona after school nazo
bayifundise ngokuvota ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi uma umphakathi ungaqala usumdala uqala usemncane ukuthi nazi izinto ezidingakalayo for us ukuthi singavele singene ukuthi sihambe siyophuza siyongena kuma drugs senze yonke ne social media nayo ukuthi mhlambe ku social media kuna ukuthi bafake ezinye izinto bafake indaba yokuthi okay bayayibonisa naba bayadansa naba bayacula naba benza ukuthi naba bedlala ibhola size part of the art so nje ingane mina ngibona ukuthi kufanele kuvulekale lezo indawo zokuthi ingane ikwazi ukuthi siyeke phini ukuba zibe semgaqweni nasezikoleni nakhona futhi oma after school programs kube khona izinto ezinjengalezo for ingane to energize ingqondo zabo ngoba ingqondo zabo like a sponge they want something and yonke into abayitholayo bayagrab so naku social media akufanele kube khona izinto nathi ezimbi nathi esibadala njengoba sikhuluma nje ukuthi nathi sibadala fanele sihlale si positive ngoba it takes a village to raise a child sikhule kanjalo ku community uthi uyingane uyandaza uyangapha utshelwe omunye umama ongamazi omunye ubaba ongamazi emgaqweni athi hey wena buya suka lapho ungakwenzi lokho Ngenyaniso nathi sikhuliswe ngalomazwi kusithiwa intaka yakha ngoboya benye kunjalo nje umuntu ngumuntu ngabantu ububethwa ngumzali noba ayingomzali wakho kodwa xa kunamhla ezo zinto ziyatshintsha kuhle kakhulu nibe khona nibe ngabantu abadala ukuze nikwazi into okubana nikhombe indlela ba uJames siyaqonda into okubana namhlanje kuyoqhawuka unobathana kusala unobangela mhlawumbe ke kubantu abanomdla wokuba babonise umboniso weSarafina nam ke ngomnye wabantu abanomdla kakhulu ingaba mhlawumbe amatikiti afumaneka phi njani ongekho niqinisekile uzawuphuthelwa abantu bacheck ama-social media platforms wethu ne-website yethu amatikiti asakhona and abokhanyo kade beriyeza ne-cast encane into yakhona is going to be so beautiful it's going to be so beautiful ubhuti Mbongeni la ekhona uzosmile ebona kuhlangana icast yakudala ontomkhona behlangana nabancane and khona negenge encane siyifundisayo yenza ama-classes and nabo bayancela but into ehlanganisiwe icast ne-director yethu uMphomlepo izobe abantu izobabungaza abantu isizoqala nje very soon ngo-11 ukuthi sijabulise abantu bazile bayothenga amatikiti nathi siyajabula as i-management yeSoweto Theatre ukuthi abantu bakule community yeSoweto mesifaka imidlalo estage bayeza bazoyibuka singalindi audience ebuya kwenye indawo i-audience ila eSoweto and umsebenzi wethu ukuthi sihlale sidedela ama-artists angene stage ama-artists angene acule ama-artists aseke-record ama-album acule kuhlale kunama-activity but into yanamhlanje izobe iyinhle ngendlela eyisimanga hayi walala wasala xa ungazubakho eSoweto Theatre andazi into okubana ithini into yakho masibulele kakhulu simame ngazibini ngokuba nibelana nathi apha eSABC lihaye ngenene nangenyaniso ningamagorha angenabatha kunjalo nje sinothulela umnqwazi ngegalelo niqhubeka nilenza kubantu abatsha abalapha eMzantsi Afrika kuba ngenene umsebenzi wenu udala ikamva eliqaqambileyo maze nethole enkosi kakhulu kube xosi kube ubele kube xosi kubele budede bumnyama kukhanya sibonge kakhulu kwiSoweto Theatre coming in here ngibona ingane ezincane school uniforms I was so emotional it's how nazi ingane Soweto Theatre siyabonga Oh siyabulela kakhulu sitholela umnqwazi Soweto Theatre nabalo kumbukela amagorha angenabatha ebesidlana indlebe nawo kanti ke mbukeli ebesithatha naye untombi khona Dlamini kunye noKhanyo Maphumulo singalibalanga kaloku mbukeli ubawo uJames Ngcobo yena ke ungumlawuli wezobugcisa nalapho ke mbukeli kuyobe kusindwe ngobotholwe xa kudlala umdlalo odumileyo nowaziwa kakhulu onembali etyebileyo iSarafina
Sarafina. Konke okumbukeli kuzawuqhubeka pha eSoweto Theatre. Kunjalo nje mbukeli kuzawudibanisa nabadlali abasakhulayo.